Pamiarsa, wangunan Balai Dangin sane melakar saking pemada duen wayan adnyana ring desa Lod Tunduh, Kecamatan Ubud, Puun. Kapolsek Ubud, Kompol Imade Uder Mausang, kebakaran ketarkayang sangkaning dupa sane lali ke Pademang. Kebausang ring tanggal kali November sawetara kutu semeng rabin sangsani nuenang wangunan sekadi katanyani ngaturang Banten utawi mebanten raris busan punika nuju kamar ipun. Malih ajebos nyani ipun mirengang okan ipun sani mekaikan sani mausang wenten api saking bucun balindangin. Raris sawetara dase kramane rauh antuk mademang api nganggi selang miwah piranti sani wenten. Santukan api nenten sida ke Pademang, mobil damkar kerauhang. Dani mausang korban memocol antuk material kirang langkung Rp1 juta. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Gianyar Madiwata Matutang indik baya kebakaran inucap. Paiketan Dani sampun nedunang kali armada miwah petugas damkar. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.